Hadin arngut ki MLA Barat ba jong seng Congress kila ino syadie nila ke parti bakentup yu ba Celestin Lingdo MLA ke umsning bat uba Charles Marnga MLA ke Mauhati ki balalet ban penyeso no yala dia syaka parti NPP kinong yalam bat kinong kersan jong parti Congress ha Ribhoi hapo kalama ke Ribhoi District Congress Committee kila penpau ba kate ke jingmi no kite ki arngut kandang penraham ya ke parti Congress bandang trisitam na ke benta ke election banwan. Shushu na ke benta ke jing penklan ya ke jing trikam jong ke parti Congress ha Ribhoi legit ru ya ki nong yalam bathamai ha ke jing yalang kabalalong ha Raindrop Conference Hall Saiden bahkan top yo President bala benchat ha uba MG Karshan Lor Working President GS Shadam, Senior Advisor Stan Lewis Rambai, Advisor Adrian Khan Milliam Ngam, Vice President Rocky Marwin, Prang Sinkley, Reverend PW Panar, Shalwas Malay, General Secretary Defender S. Lamare, Bat Kiwe Kinongyalam, Bahakmat ke Parti. Habakaran Shikilat Pathai Kubor, Nadu President Bathamai Uba MG Karshan Lor, Senior Advisor Uba Stan Lewis Rambai, Bat Working President Uba GS Shadam, Kilapan Pau, Baka Jingpet Sengno ki Arngut ki MLA, ka Congress, Kamshim Lakta ya ka Parti Congress, ha Ribhoi, Namar ka Ribhoi District ki Padba, Kidan ya ka Jingshanya ha ka Parti Congress. Kilapan pauru baki pat ba nong kersan bat ki nong yalam kim day ban ritmen sim da ka jingpet no kite ki arngut ki MLA ka Congress bat kum ka parti hadien balajit biang ya kini ki nong yalam bathamai kandang yai beteng bat Shakri Haribhoi na ka benta bandang penklan bat bante song ya ka jingeteli ka parti Congress Haribhoi District Kamtam ha ka election bansawan. Hadin ba nilai ya kejia hakin lagi benai ki beladap hak ba ki arngut ki nomi khmat ki dalam jong ka parti kongres na po Ribhoi district kata kalong iba Charles Marngar bolong presiden jong Ribhoi district committee angkat bat i Dr. Celestin Lingdo kilami no na kaseng na parti kongres men penyesuai ila dia bat ke parti NPP harangkat bat kejingran lang ni ba Gabriel Walang belum mende jangka yang setuju ke nagaliang jangka Ribhoi District Congress Committee hadin jadi perkat berseni ba nang ba jangki katukan ni liki tayo ay perkat dengan ipuson kumno ba penklan ya parti halor kejingduno jangi ya presiden barang ba jangka district kilayo ya karai mentakasi bansim ya kesenjam banjit ya kinong mikmat ya kinong yalam batmai jang parti kongres kentup nadu presiden working president vice president general secretary bat baro kinong tikam jang ka parti kongres apa Ribhoi district tingidan hangne menta baro ki nang kitam di batmai akiba ka district congress committee mentakasi laibit banjit ya kinong kitam di batmai jang ka parti kongres. Kini kejanmir ke pemerintah, dak jirai lang badi mundur lang jong baro ki member kinongkit kam jong ka District Congress Committee. Ilayo bantun scam, ya presiden bapura jong ke parti katai ide musar MG Karshan Lor, nangta working president iba Sunlight Shadab, senior advisor iba Stan Lewis Rambai, advisor iba Adrian Khan Milliam Ngam, ki Vice President iba Prang Sinkley, iba Rocky Marwin, i Reverend PW Panar, iba Shalwas Malay, kumjuru ya General Secretary, iba Defender S. Lamare, i Astan General Secretary, iba Donbok Lang Karshandi, ki Joint Secretary, jong baro Southly ki Block, kentup nadu ka Umroy, kanongpo, Kamauhati, bat ka umsning, bat hak bidai bat ki member jong ka Mauhati block, kani ke komiti kelayarai,
bangin sai perkhat pat hadin banglayo ya ka komiti ke Bapura jongka mahoti blok. Your Joint Secretary but Treasurer iba Lambor Bila. Na kaliang ka Riboy District Congress Committee pelpau di Sukmen. Pedang ki jingya lenti ki ba koram ki ba don ki jingwet leng ba ki jingya mi no jong ki arwat ki MLA ha ba kum ke parti ngila sania ngila kami lenti sibun ke na i bangin yo bandang ya ki jing trekam na sukmat te halor ki jingmi jong ki ngim don e banong satu kadai a part of Indian party politics. Kejingarung kejingmi pengimdon ai ban ong imdon jisu ai ruem bat kebangi kwa ban ai ka kubor kamtam kerpal ai ya dipai ba no kesan jongga parti kongres kalong ba kinomret musim kat sebangile nio ka positive response but im artatir ba ngin sele rengkat buat presiden bat mai sajisen pat ya kemas enrollment bat hangtang ini iya ka real strength jong parti kongres suaba kan yami madan sha kino ke election te menta kasih kadeka jingker khu ke parti ke jingmen bat ke jing penskam ya ke mensim ladadon ke bala senjor ke komperkhat ladadon ke bala ki ke bala lenga sepangata ke parti kongres bat kene ke jingja kane kasih kadeka jubab da ke jengki wat ki ke parti kongres kanom du bat kam judu bat kanom yap lano tang kini ki bor ke bangidam blesbur si ke bakso komen hak jingya inti ke jonga kum unong trei joka parti kongres kepada du ke sedang ke bang joint politics dan ke kongres bat minta ke sengi ada ke sengi ke bang komen sultanan abage ni di khon samla jong kadong kathan jemi kentam kene di Riboy District wat apeng jeng du no ya kinong yalam ki argut ki MLA ki belami no badai ki nukit kam do district rai sultanat pat anta kasih wa kini ki khon sama ki belami syakhamat ban yasim ban kit ya kelungkor ban penklan ya ke parti hakisi bangsawan ngindom du jeng kermen namar bahpo Riboy District ni ke kongres kadang klan haduk menta wat la ngimdon su ta nong yalam bahman rai kini ki khon sama jemi kinong yalam ki ba kham tebet ban wiktin bala legna bismi